Dragi baštovani, danas ćemo obraditi zanimljivu, ali vrlo korisnu i pametnu temu o jednom preparatu koji je koristan u organskom vrtlarstvu i sigurna sam da mnogi od vas nikada nisu čuli za to. Prije nego počnemo, dragi prijatelji, pritisnite like, pošaljite ovaj sadržaj svim baštovanima. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Svi smo čuli za sodu bikarbonu ili natrijum bikarbonat, ali ono što niste čuli je da postoji soda koja je zdravija od sode bikarbone sa još jačim efektom od sode bikarbone. To je kalijum bikarbonat. Kalijum bikarbonat je svuda u prirodi. Bezopasan je za okolinu. Tretman kalijum bikarbonatom je jednostavan. Jednu supenu kašiku razrijedite na 4 litre vode. Dodajte 1 kašiku organskog sapuna na litru vode i 1 kašiku na litru gušćeg, kvalitetnijeg ulja, kako bi se bolje raspršili i održali na listovima. Naravno, organske proizvode je lakši nego sintetičke. Nadam se da će vam ovo koristiti. Dragi prijatelji, pišite nam u komentarima iz kog grada i koje države nas gledate i pošaljite ovaj video svim baštovanima. Ne zaboravite nam ostaviti like. Hvala vam na tome.